Юстан здорово. Здравочкур. Бағалсылар. Юстан, бастан тұран келбекке мақтанабын аспыққа, ютубқа те предпринимательлерге өрі ағыдары бекетте. Оны көрем мен бұл бәттәға эксперт ғыджары беттен мен бұқадар бейли берен бар анандым. Онан жа бастан тұран қылғастық бейаған білейінлер. Онына қантан жағаны етуі өріқтақыны ағачылар бұтына көрәштер білектері мағаналары болды. Это мен идем билин бизнес-консультанттен, ити бизнес-таргы көмілі кейнері атыларын латынырғы. Қантығы итинен жәріктім өпі дедеқі мен қайырдағы бір ұстой, мен урбаниттар семияларға олап бұдым. Декергенің ол урбаниттар? Ағам ем урбаниттар, білуге білген алтымағын ақпыд, кепші бетті ақпыд, где-то хүшөлетті ақпыд. Оны мен біле қырдақ беттен біле көрердім, қайдақ ағам гаражтан ғалан, бастықы мағының 200-300 ол біле оңыр бұдын. Оны ғыджан біле қайдақыра жомар көміліқім бар бұдым, оле Москва экономический университетке өремедім, высшая школа экономикеде. Ол онына уже қайдақ үрдік тағымнақ тірілтелер біле үлілек тәқтірін эффективні сөттігерен біле өйден тұрын оны білуге кекелен қая бұдым біле. Ол системаны келер биде. Үйренем бараңын онтукан ол жоңор көмөлөндер келер биде. Харазы теорияттан практикага келер биде. Оча билүүгө үйренем битер битиң. Ото онук техая ба. Дохотон в теория он үчүлана келен биле ол тубартын ордом ди. Ол хуртан ха билген тохпут оборот путлатындар. Онтон жугусеге келбитим төтсүл боло манати ол система бутын ханарарах улуска там система даже буджуксега аяктылта бар бит. Ол хинте манда келен элбехтылта билген жо ол системаны келер жогут. Очонан билген предпринимательлерге урбаниттарга сүбе ама болганда, агалетта кабылсыда кайдак болалары көмөлөндө. Тох ити консалтингтен тох бар. Сылай улахан профессия бар. Бихил били консультант курдук болобут именно Каста ебеха били көкөмөлө бит, каста ебеха били исихим бартынырдан били тара көкөмөлө бит. Ата YouTube-ка ти өрөккө тухаллаактай. Ити YouTube-ка билел тох билген экономический кризис болор доктоден билирте бут, тодеда били урбанник билин букулага жер. Кайда болобун дени. Хайыбыны вообще жомун сокращайды вынду, нанимайды вынду, хабавынду, хайнырвынду ден олхим били үһәттен өдө таганы биддер били тугун өдөр билин туканар. Жечана кыдыгыти санкциялар бутгар кирекка хыя. Жабылген аргаң саксынаптардан тепчеки аргаң катчы хок болла, аны туран боллагана нефть газ сектору остолар. Бу аспыт неделяга тон ходорта ата декка. Аны нефть битен арара биттен болла, амбаргы билдере биттен болла. Жан тохтяныгыны ухум бол жокко предпринимательлерге деккача сыганнан кайда болдуктарай? Онно боростой бу жоңга хергега кайда жайга ухум бол жогалан кетен көрдөкөна кризис бит тәдиринник келле тәундук келле. Отон билген ити элбекки раз мнениялар ти хазбидики хибеты воспоминаниялар хонотох кимере нефтен независим ден в доллар хадахта болун бебет Россия на экономика хададен хор хайлар. Но мне дан көрдөх финетох бихи Россия экономикада нефтен газтан там алмастан импорта ыныр күстак турлукта. Ити ютубка көкөр бидин боло биле нефть газ инник телтехох баллагана хамнас Россияга 200 төгүлүктөр. Тодетер бихе өдөн көрдөхө бу Россияга сакахерегертен боле то бебит оңор бутта бар бутохтох. Бу стакан Россия болотах, бу ноутбук, бу таңас, бу проект видеокамерен бартамана оңолотах. Олин бижигине бебит как народ, как страна в тудон орбакка живет. А тут торга беребит били сырье, он уже отлага тептер. Сырьевой экономика господа. Он в сырье бут сухпалана, убатахтаран точнее. Ол беребит тох, он хатан убапыт тануган халар. Олин били хана бартурдан халанса. Оттон ти тухтем барди. Я кризис кемигер беян оран тахара продукцияты үдүгө денеп. Сыныр дүрчә импортна хына товар качактанар ди, биетне качактылар. 200 кудук колор доллар үддән хына ме дүр була ди. Мен бире тогын асыллага кризиске колор Colgate пастатлага жамын кенеге лесной бальзам госпиталь. Бая хана чекчеки болду. Эти кризис бире тугы үчүгө өрүтүн Аллахка кайтак болуу. Тох дегене тох итеп кетеген хеп бу билинги 1-2 жыл мехна бар. Хеп именно местное производство күйрөнсөп. Тодетер бихи били чепчеки хатчыга үйренен халып били. В сырвы ресурс потом беребит, нефть, газ, золото, алмаз. Онна
онук же в товары ыларга верне алып атын дойдуйта. Оны если ол гынаты ыратаганы вынужденно манна оңробут. Уже мәне близ в сырое бобака уже в тебе бетен үлләмит уже производство оңромут токуйдамын хаямыт уже химбир местное производство билген күшкә хайда дияны. Вот эти импортозамещения дем дижап. Они тетаган хороготтын кыяқпып хорогот. Аспека Матвиенко лаков сепиттернисти битим. То бар то ходук булы. Биле критика болу политически. Тогонын тоңор бокотойты кумага бытыгар того маган краска тибети кумага да дүйдү ди. Жа ас товар өттүн эппеппин. Төкөнөк бутетин. Касылга баратын кыйын тастан кебет товары импортозамещения барык буттуди. Улардык бутты тастан кире хол бугун орок буттуди. Ти минне көрүп билен тох борстой товары оңроктырып түргөнлүк агаяк 1-2 жыл егер. Били хост товар там асет түгәрин тох били в народный хост товарлар хаяктары. Потом бу высокотехнологический Антон телефон, машина түгәр мәна үс серет хылты его. Там ончы хилбетче хыл булып. Тоя хати Toyota компания, Ford компания, BMW ренкинер бир хигер оңлодактары. Хаста хылы-хылынан биончы хылынан били оңлып өтелтелер. Эмиске таксыбат те. Эмиске чылаксыбат эми яны. Тонны өй нады, онна качы нады болду. Элбе хойнады, күчтә хойнады, онна элбе качы булынады, онна биреме нады просто нука. Вот эти бол жака дейм, арманга йыгылын төндөн келемди. Ата хастылынан олук бут тупсугай. Жарайын тоқчайын деген. Билден турар инникini иддаганда көрөр. Экономистер даны букулдалдар ди. Куракта бир жылдан жөй болой. Курактар ругон жылда батылны өттилдер. Жайын тоқчайын деген. Бегана, туссана. Этиме мен алар холор билген көрдөккө нарокко iki раз кие барса били бюджет көллиржон, оны бизнес көллиржон. Кинер хамныстара тутулукта бир экономикатта Россия хада билген хачел бир дагы ебден. Экономика тутулукта билген политикатта. Тоодетер билген политика кохан ситуация боллаганы нефть газ өссөк кычатаганы очо хаччага йыр очо ки хамнага кычыр. Ол хим билген ол политика тамартатылыкта. Оны ол билген кимде билбеди. Через месяц что ожидать, через год что ожидать, кимде билбет. Ол хим ол барты бехтен көрө ханады. Оны просто прогноз хорок билген политическая ситуация тон оптимистичный прогноз, умеренный или пессимистичный прогноз. Отон же оптимистичный прогноз конан, битер хамай куам прогноз конан. Хан тупс олох бут тупс вайден. Мен тине бастан только дырхмарым биле. Ики өйдөнөрүн көн биле то график зависимости в нефти и в доллар рубля. Бастан көдөрүндө. Ики хороктор хайылар сеп в нефти доллар бейхол хандык биребаттен хайылар хамныска билген дагастан көрөм. Тогы күскө жайар эден. Бу манна көстөр ити 2-чагы сылтан бу биленги хылгадылы нефть сыната. Ити бу стоимость в барреле нефти в долларах, например, бигон соковой, бигон соковой. Алра көстөр стоимость доллара в рублях, холор отут соковой, бигон сеттон и так далее. Нефть монета Тагыстананы доллар тияны. Ага, оны бу манна көрдөккө жигине хадар нахим ки хөдәбәтсә полхим бу доллар рубль соотношение маны эргидән кепемсе. Маны көрдө хожо ровно көстөр, что сильно зависим ден. Холор бу 2000 сылгадылы нефть сынаты үлдән испете доллар мөлтүр рубль күйрер. Бу манати баду рубль күйрер. Соковой бут 30 соковой ин бала җибде да. Ага, шүбебе соковой бу җиталыкларга. Онтон нефть сынаты түстә, доллар сынаты түстә рубль күйрер. Рубль наоборот мөлтүр доллар күйрер. Онтон улатта нефть, доллар улаттар, бирге турар. Бу ханна келен төттөр төстө бу. Онтон бу 2015 елга тох болар. Нефть сынаты эмискечи 2 гол түйөн калыр. Ол хана экономическая ситуация в России жестко мөлтөн калыр. То есть отучча кой боллагана доллар, мана эмискечи 6 кой болгон калыр. Эмискечи. Бу ровно харазы көстөр биле взаимосвязь. Потом плюс-минус колебания улата нихер, кычыр. Онна хамай вжиктите ден хеп. Билигин нефть сынаты үрдән турар. Хүс. Онтон доллар сынаты бирге турар. Улар бата. Жигине политическая ситуация хогавите болар, батчы гына бихи доллар гына 30 кой боктагаты. Хеп отти доллар тогынан кепсеттакка. Доллар наха дүре бетер наха түһөрө иккөрүттак буллагы. Ага, иккөрүттак. Аны ен тухтя ханылган. Холбар доллар тенен көрдөккө тох
Мына экспорт импорт тем бар була ди. Хор биги ылар товар бу барты импортный. Холор хеп. Доллар 30 кой буллаганна, он 6 кой буллаганна да көрүп хади. Доллар 30 кой буллаганна условно iPhone хана 30 тыгынча болар. Условно. Билген 6 100 тыгынча атлахат. Билген холобур семьянан ханнара за границу барарга 600 тыгынча бор боллагана 300 тыгынча болады. Эбетер Москвага хана 600 тыгынча боллаган 300 тыгынча болады. То есть все товары были бы в 2 раза дешевле. Ол үчүгө үттөх, импорт өттүгөр. Экспорт өттүгөр куганнах. В то где-то были российское производство сырье импорта уже для экспорта гаран халар. Олин уже кинер ылалар аяк болан халар. То есть ике үттөх. Билген эмбарго билдердилер же болор хеп. Аны буллана газ бутын хокковайга атылы бүттен болу. Хороктор хөбелестилер. Ите урулония буда болду. Ите хокковайга ите доллар миске 100 боломан билген төттөрү түстеди. Арыйттан 6 болла. Билден троту хокковайга тиелик кынан баран онлук түстеди. Ити төхөр улоnya бут болой. Очейне мити в газ өттүгөр албах пай мнение бар олихне ине четко петиркам хох. Кемере этер что влияет, кемере влияет даватте. Но билген турар эти государство төттен тохпа болла били. Албах пай в мерылна хадда харакынан урубулы күрдергеден. Хадда харакынан. Били ахара били в паника курду хайватна. Олим били ограничения ордылар в доллары били хостурга наличканан уларга ырхан хадда харакынан гахы рубль гатлахати албах пай тохун ордылар. Но хим бир эти кратак искусственный хогус. Джиннах джиннахана доллар кенен гит агон бесин курду билген холор. Хим бир холор и атлахар товарга импортный боллагана ханаты үдүк же турар. Өттүлүк. Олин джиннах курс доллар хим бир хан ден. Антаки ким бан эти политика детинги ким бан эти ключевой ставканы төһәрәр тахарар билген хынары тан намарата денетелдер бастан эти хүббегин бирген инди хижип планы хижип быйыл билген ба о хәтта бирген ден булды сило анап аны эти ВВП бут исоңран тахар продукта бут холобора таңнары түйөктәген эме билген туспахин тохтетлер. Быйыл төһәм баран, уже түгәккә дә төһәм әһил тахсан кирәм баран дигән. Итенән тохтеһанлыгыны усанан кин бан суларсына буласы төһәп тә политикага талдар дигән. Кризис кем яратты. Вот кризис канигер хим бир ключевой ставка ладык та каданда. То где хар биле ситуация рахам булана климатическая ситуация Хачергере бутаран халар, кие хачтне РГП полон халар. Олин ключевой ставка латтаганы биле жонго вклад оңорго более выгодный, атлырга более выгодный болар. Олин хачер эгирети тургедир. Олин хайдактаганы биле уркурдук ставкадан химбир хайдакта турбат. Олин химбир ключевой ставка постоянно рихтах. В зависимости от ситуации. Жиңер түйен ехтах булади. Экономика будан үшөй булды. В ситуацияттан көрөлөр бу. Если экономическая ситуация кахамлан латыктах, үшөй буланы кечехтах. Булар хинептах политиканы да. Хинептах политика бар. Топ соңгы да хептах политика. Онда хакайрын аны бюджетин туунан кепсет яка. Хакайра гаднада вайша тон нефть газ бит, алмаз бит. Бие тосе илиндекке балланыр бит. Олин эн атнегионун готокко бияга тө кризис жайы дияныгыны. Булбуру аргатынлыкына тохтехнигине. Хеп минне эпитерге бу манна төттүрүп тенем хеп бар мана до конца адан кестебета. Короче то бу манна көстөргө нефть ханаты 100 полана доллар ханаты похтады. Оно билген хамай коханден тугуй хеп билин хамай коханаден нефть ханаты манук туракы хох. Хол бу манна көрдөхө сылаңар булбут, манна көрдөхө 200 жыл булбут. Нефть ханаты түстәгенә биһон боллагана. Отчого прогноз доллар ханаты 100 болар. Доллар ханаты. То есть хана түһәр доллар үрдән халыр, рубль мәлтән халыр. Отчого биһи гылар табарбыт барта эмискәчи үстүгүл гаран халыр. Мысын ханаты, iPhone ханаты, танк ханаты барта гаран халыр. Олин для населения кухама ситуация. Антон атнеттен көрдөхөне эби бли санкция күрдәгәне, военная ситуация бли ыратагына, отчого даже бу хатчекалары бехага йыр. Ити в нефть газ өтүттө. Олин өсөк күчкө бли кризис болонча. Ол күчкө оксор бли нефть газ өттүгөр бли тутулуктах телтелерге, регионнарга, онна именно Европаны кыты күчкөлөр регионнарга. Сахаригер үчүгөйден бехага тон более Азия
өттөгөр чугаспыт, оны кенергітті күскөл хәвет. Білгенте восточная высоту, эти сила Сибири, те в основном Кытайга барар. Онна алмаспыт, золотой теме олдики барар, то есть бихи бу экономика өте билик Кытайдан тулукта. Олин биха оны күскә жайы оден мен багана вакпын, но все-таки бихи добывающий отрасль быт почти аңары те алмазный. Алмаз Кытайгар бу батах по всему миру тарганар балади. Оны багар куттал бар, что хаяқтарын сөптер. Эме нефтька курдық онық санкция келер ақтын өптір. Тоғы детрети Дебирстенка компания біле конкурент алросы болады. Кенен терехе бәйтін түгін товарын әлбеғарлары. Оны бағар қадда қарықынан еврейдерді кем нақты болады. Бар қадда қарықынан санкциялды хаяқтарын сөптер. Отча уже ол бе алросатан ол кеш көтілік тақпыд. Предпринимательдерге төледі ағын өйбәман болаған олығын. Бұл кризис кемегер? Қанлық қайсыққа дейх, отрасль. Хайдығай, предпринимательлер қайдекке қатшыларын ұғықтырын хөбүй дейх қача бастыға пұру. Эти бия бизнесы были манакараваться, ханық бар бизнесы в сырьевой бизнестен, производство, торговля, услуга. Оно все интеллектуальный труд тем бар, это более эти тохтар индрайвер майтоны продукты были эти тюгер. В сырьевой тюгер хомая хуин бар эти мельтен хеблин. Зато производство латен хеб. Эти библин когда хоть на бу товар бар это энергия товар маннон лотах товар. Олин производство блигин. Конечно, в целом для страны кухан ситуация, но производство блигин ближайшие 3 года латах хеб. Онтон в торговле тюгер мельтен хеб таудетар у населения были хатчагая. Хатчагая. Услуга тюгер кризис кюрдагане. Өсө мельтюр таудетар кихи хатчатагая таганы в первую очередь были ресторанга хатчатын качатар, туризмга хатчатын качатар, короче бартан качатар именно хама необходимые на хир. Ол тюгер мельтен хеб. Олин производствоға білген тоқ бар. Онна қайсыға бар де. Онна интеллектуальный труд, IT, үшеведен тоқ кені бирере дойдуға атылават, кені по всему миру атылыр. Олин доллар ғана түрді атағана наурат бейхі тоқ болар. Выгодны, көрші, әлбәғі может барыстақ болар де. Хәп, отати туризм өттер, олықтақ туризм де қабылла. Бұлырын қатшық болан біле, қанына бар батақ бітте. Аны бұйыл болана ковай бұт үддән яқа. Әмегер қан олыс болды. Аны тоқпа тұтылды ұттыра жебі оғады. Туристическа желі. Итеттер? Мен абар местный туризм хайдығы. Ген прогностақпын тоға детер. Қолы бір тоқ әп. Жүгісәгі 300 бейін түйінші кейі олар ор. Хамайт жабыда жеген әлбәқі. Оғата где-то 100 түйінші семья бар. 100 түйінші семьяттан ұрут коронавирус инненәғі беремелерге Ачабыта отутыгинча кихи ханнары были за границу суджары было хотя бы раз в год. Отутыгинча семья точнее. Отчет бахи. Это мехнавр минимум се. Ол отутыгинча 300 тыгинча химбир барылар. Там поездка, там гостиницаға ендеу. Барылар. Түгілі айтаққа 9 миллиард. 9 миллиард аңардасты жүкусколық тоқтары хылға барылар әтете. Кытайға, Турцияға, Дубайға, Таиландға де қой. Хылайы. Ондан коронавирус сағаны ол қатшы күтчан қалар, уже кей қадақтан барар қоқ. Олин бұл бітеге кейхілгі местный туризм күрдағай. Ете турбазылар, туризм етті, ыныр күскі білген үрдәтілер. То есть, ұру 9 миллиард баранар болағаны, те білген наға 9 миллиард бұл батақ, 1-2 миллиард манна сағарер қалбы бұлықтақ. Онтон білген кризис күрдағаны, жон уже қатшытын біле кетчер. Ағынар болыр. Ағынар болыр. Олин 300 чанара барабат, хотя бы саха регер 30 барам ден жоты көйдір. Олин местный туризм әсі күрден мен қадары көйдақ бұд. Онтон жоңға әрге келе қачы урбанеттан бол бұлаққа. Төтен ұйта бұл урынылақ болақтарына қатшымын қанына урабын ден әп қолы бұр. Бұл недвижимость қамсабат байды ол ғынаты үддеду, доллар қайдық болой. Әбетер болағына Москвада олардабын ноғықты дейін вопростар бағылар. Олар тоқты яғын дейін. Мен навар көші манна 2 сценарий қайыққа әп. Легкий кризис, он в тяжелый кризис тенсе. Легкий кризис боларығар, тоқ недвижимость ғаната күтчабат обычно. Наоборот, даже улатын сөп. Тоғдетер, кейі біле кризис болағана инстинкт самосохранения кейіға біле өлелер. Кейі біле барыр қатшытын хамай біле сүрін расходтарығыр. Асқа, оны жеға оққа барыр.
Онно барыр, онтон биле массына путешествие тюнин качатан кипер расходу. Олихин тип недвижимость хната качават, хорор даже жүрдүр он түгенге. Если легкий кризис болланы. Күстәк кризис болланы братохтор. Там недвижимость таганы хната, там путешествия, торговля, услуги, производство братохтон халар. Тяжелый кризис тем биле Ундук бардаганы. Ундук бардаганы, он условно там Третья мировая война была на Холорсе. Оннук түгенге хаяк Канаданы холор недвижимостька уктахытына даже хыната турдаганы либо улаттаганы $1 гандырдатаны рубль кычыр болады. Олин относительно доллара эге в рублях битеге турар курдук. Относительно доллара хынагат 2 төгөл пепчан халыр. Олин онук токудур болахытына улахан кризис болар денер болахытына лучше доллар атлагар ордук или акции иностранные телтелер кеннерин. Короче, именно Россиядан тутулуга хоктоктары. $1 олох түйәнлі деп, үш бөк койға тақсы жүді да? Қас болай жүді. Білген аны түйәнлі, қада бұйға да тоқ бұралы. Бұл қолы бір 2 тоқтан тұлықтақ, әме нефттен. Бірген неф ғынаты үрден тұрыр хамай. Оты неф ғынаты? Дегіне доллар ғынаты отут болықтағаты. Оны просто хеттен болын тұрыр. Бұл политика қоветі болар отут қойғы тұраты білген доллар бұд. Оты те арғаңылар нефпетін бабаң астақтарына эмбарго болдағаны әп. Неф ғаната, неф ғаяқ бөрінәкке. Жабы арабтар әлбағынан бақпыт кейі жылдар күдді. Итен кылгас батык улатар дедім, түттірі түйер дедім. Уғындық тұру өді өте. Оны бұл нефть бұл көрават 2-ші сылғы ағаяқ біреме улапыт күтчабыт. Онтон бұл 2-ші 11-тен 14 бұл хин тұрбыт де ол? Бұл 3 жылы тұрбыт. Энек тұру да? 3 жылы бұға үрдік қана тұрын сөп. Қолыр приложение аятағаны үрден қалын сөп. Қолыр қанаты оның же 2 төгіл ұран тұрар. Даже Россияттан 2 ағаяғы хостур атылыр болықтарына. 2 төгіл ағаяғы хостур болықтарына. Тоттора сам болан қалар суммарно. Но если будут покупать не в 2 раза меньше, в 3 раза меньше, от чего же куан ситуация бұлар. Олар тәте арғаттан рақса иліндекке барыққа ден әпкі тұқыды болықтар. Ол бүйен бұтын қалдырады болықтар. Вся надежда на Китай, Японию, Индию. Ол деке. Тәні прогноз бұтыр керек қаты амарын ұғым болды жаққа дейтін білген 5 жыл бейққа. 5 жылы қайдақ қорағыны. Кей бұғытынан, онты предприниматель бұғытынан қайдақ бола бұтай, тұғына бұтай. Прогноз сәме ғара қанатты. Короче, прогноз, қас кейі бар, отчужа прогноз бар, ұнға бәқ прогноз бар, оны кейі бар бұтылыр. Бәм ханаван темді. Қолыр кейі бәйтін дохода қамнаға тұтылықтақ үлететтен. Үлетет тұтылықтақ экономикаттан. Экономика тұтылықтақ политикаттан үргіз тұтылықтақ. Олейін білеген барата тұтылықтақ политика қайда қайдарыттан. Олейін те бей обычно үс сценарий оңыр өтчуд. Политика чөйдік бардағына, ортотық оны қоғанық бардағына де. Жөйтен қалыпты, қоғатан қалыпты. Жөйтен қалыпты. Қолы бір политика қоғанық бардағына. Условно, эби элбех дойдук кытыстағына те военная операцияға, онтан алтан санкцияға. Условно, Третья мировая война болағына, допустим, да? Отчо реально бартоқтыр. Доллар дөрдүр, в нефть открытада кытчыр олген. Улхан кирейский керевит. Отчоға, то оны прогноз санатты, уже бартоқтан қадар. Онтан орта? Орта сценарий. Орта сценарийға, бұл маннық же ситуация плюс-минус сеп. Просто ухан қаллағана. Хылыңара сыл үйсейін болағана, санкциян бір мәлтеуға даже бар кірді күйреуі слегка. Ағая қылынан 200 сылынан уже нефтсіні атытық химир кітчір, в любом случае. Онық түгенге механа бар. Хамна сөтте улатыға у населения расход етті улатыр. То есть бұл химир импорттар тұлар. Но үшіге ден ағая 200 сылынан местный производство күйрен, бағар 5 сылынан уже внутренняя экономика хайдын сөп. И то бағар. Онтон бағар 5 сылынан бағар әте политика үшөй болағана, өтча уже бағар зүзлет болын сөп болақан. Оптимистичный сценарий ден. Хамышей сценарий, условно, буквально хасыны өтір бирігінен Путин, оны Зеленский елізі тоғылар. Оску еққа, товарыстығыққа ден күстіғалар қолы бірді. Оны харазы весь мир хайыр. Санкцияны көтірәвелер. Санкцияны, допустим, қаян кепелер. Конечно, ну, хатамбата было, но, допустим, хамы оптимистичный тох. Вот чего в түрген мадық бартор уркурдық болан қалын сөп. То есть, улахандық измене болбаққа спокойно, постепенно, онық же хамнастақ, бұл білеген хамнас бітейкаларға хин латын іспеті, экономик латын іспеті, онық же тампы-тампынан бартор. Жа, Жостанова, жетейін әппет прогностарын үшігейдері,
орто хордары дағаны толлуннар. Инне ден бағананы қауынна яқа үлағар хетихилері бар.